पुरगः सजातरशतपथानमतोपुर तस्माद्यन्य सर्वतः समृतं प्रसदाजं पश्यतं च ग्रेवायनारण्यग्रमेस्तजि तस्माद्यन्य सर्वोत्तरि च सामान्य दिन्नरे छन्दागो सिद्धिन्नरे तस्मात् दायता तस्मात् स्वादयन्तजय्यतो भयादता गावो अदन्नरे तस्मात् जाता अद्यावयः तन्ननं बरेकि वृक्षं पुरगञ्जातमग्रतः तेन देवादन्त साचारे सज्जे जब पुरगञ्जातमग्रतः कल्पयन्नमकङ्गिमत्सत्सत्के बहुकिमृपादा उच्यते ब्राह्मणो समग्रं सद्भावराजन्यः कृतः पुरो तदस्य जन्मैः पद्व्यागं सुद्रोऽदायतः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्योऽदायतः सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मखादग्निरजायतः नाभ्य आसिदन्तरिक्षगो सर्षणाद्यहो संवर्ततः पद्भ्यां ममर्दशास्त्रा तथा लोकामा कल्पयन्न जत्परिकणविका देवाजन्यवचनतम सप्तस्य सेदाजन्मसंसर्गवे सप्तयासासं पदयात्रे सप्तमिदाः कृतः देवाजनन्तनो न उदनपुरकुम्भजं जन्येन जन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुप्यतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तस्मै पुराणपुरुषोत्तमाय नमः वाङ्मयमूर्तये नमः। त्यहाँ पनि जनै सुपारीहरू भेटीहरू मालाहरू सबै थोक चढाइदिने पुङ्गे फलं देवं नागवल्ले जलरुतं यलाचुर्णादिशयितं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवाहवसु अनन्तपुण्यफलद अथ शान्तिं प्रयच्छ मे माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब सुखदेव स्वामी को यहाँ पूजा गरिहाल्ने। सुखदेवाय नमः आवाहनं समर्पयामि सुखदेवाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीं समर्पयामि पुनरात्मनीं समर्पयामि पञ्चामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं चन्दनको टीकाहरू लगाइदिने माला लगाइदिने इदमनोदयपनमितैजनं भो सुखदेव स्वामी यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ मम पूजां करोमि तावतं शत्रु भव सुप्रसन्नो भव सुखदेवाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। फूल लिएर हात जोडिदिने। यसलाई मिलाइदिनु। फूल लिएर हात जोडिहाल। सुखरूप प्रबोध्यज्ञं सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मत ज्ञानं विनाशय विद्वान् भगवते अस्मिन् वाचकेन अखिले कृते विसर्ग बिन्दुमात्रेण व्यत्ययेन त्वरात्तत अनिर्सायश्च देयस्तव्यं नमो नमः। नमस्कारं समर्पयामि सुखदेवाय नमः। अब सिंह नरिवल खोजौ अरूले फूल लिएर हात जोडिदिने। हाम्रा पितृहरूको उद्धार होस् हाम्रो कल्याण होस् भनेर पाँचै झोला त चाहिँदैन नि त अहिले पाँचै झोला त चाहिँदैन नि त पान पनि भन्न पाइदैन पाँच हात जोडिहाल। श्रीमद्भागवत ख्येयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नं नैव कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव। हजुरहरूले पनि भन्ने संसार सागरे मग्नं दिनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवा सप्ताह श्रवणं यज्ञं पवित्रं कुरु माधव इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। चढाइदिने ढोगिदिने। छोरी बुहारीहरूले घुँडा मारेर प्रणाम गर्नुपर्छ। छोरा मान्छेले लौरो सुतेर प्रणाम गर्नुपर्छ। ऊ बाहिर छ। बडा कता जानु ढोग्नुहोस् त्यहाँ पूजा गर्नु पनि छैन कता गएर
कति राम्रो तिल आयो तपाईँको त निधारमा को यता हेरौँ हेरौँ आहा ल राम्रो भिडियो हो यो त भिडियो शिव पार्वतीलाई खुसी पार्दैछौँ अब खै दाजु यता हेर्नु त तिल आयो हो गजबले आयो ढोग्नुको बनाउने बडाउले बिर्सिनु भयो सम्झिनु पुग्छ निधारमा तिलै आएको छैन ढोग्नु भएकै छैन अनि पूजा पनि नगर्नु ढोग्नु काम समाज साष्टाङ्ग दण्डवत आएन ला हेरौँ आयो आयो ए भयो भयो लम्पसार पर्न कहाँ त्यहाँ कहाँ त्यो त्यो हो मेन होइन कि लम्पसार पर्न थियो मिलेन नि त भिडियो है यो चाहिँ भिडियो तिल लाएको भिडियो काका काकी एकै ठाउँमा हुनु त कस्तो राम्रो देखिन्छ हो ल जायो अब पख्नु